nonton. Dile todo dopo. Okay, all right. Okay, we're going live. Right. Naka binaka. Okay. Nimbula. Naka binaka bale bunasema mai. Naka binaka nitkua. Sa otsik ngona walu. Na rosang vulkarona minute marataka ni karosam ramengo ke na vitala noa. Wata ke ulayasi ti kor. Klane someka bikemnio ni sana ronga ti kuna dana. Sando karosa vitalo ti wakandua. Yang go suri kota minggo na urutanga ngani bibaka yalongangata kini buku ni nonra baka taka tik non non te tambong wane klan ni buka bikim ni baka rong tuk mini kuwa oni na tali tak sarbali na vital nongko bosi bira na bangkar taka tiko libro cuk ngai vale era siya tik baka no Stevie Kitty si diploma si dona kabaya ni bulie yang gondo na katali rong minggo berto na sinu town council ni tiko so na program berto da kaba na kanibuli siang ni saumi muni na muni na ngwala ni kina na sino na buku ni bay program so erto baro takatiko ya dana bakatang tak mo na ser metik muna na nonta pitalaw na lasing bilang ni kuwa nagay suritan ti mo o kuya nando talasing na laman ni matong ko bat kero le ruatan na turanga nabukti nga ni pitalaw no ni sasang ni buli kay nasasangan ni bangkara ni bula binata na ronga tamang ko na serta tokong ko na bunon to moni mitik muna na taprak.
sabi na kami na kapag levo, rong binakandi na sero ya, sero ngondo talita kapag levo na kaya na bakatangitaki, and abukuti nga ni Wikima na tuya yani. And non tapos no may viti, o siya mo ni Los Angeles, si Amerika, wabi ni binakataka na naman ni pakarong ti kumay, ko sa ucuk nga na dua na matakalilay, lising moniti. Klaim ko ni walo na kalokoti ko na ngono may viti, sa chuk sa nang kono nang daturang nga bulang dokay, Lesti kor me dala surit ko sarmanda me baka bula me weekend na sing bila ko bula binaka uliasi rangan yung unmute kay Sa- Maksud dia Sarah. Amen. Nimbul binakabunuay, nimbul binakatalaga na Louis Video ni Barong tatal tinga main na bangin ni kuwa, pakatalaga kina may vikim ni sa Ibanotani na matakalili yung beka, wasat tasar ni kima misa may babunot ako na naman yan tuwa matakalila ibuniway, and yaw binakang ko binaksatal nga pala nung sila iting nung ningaw na nung nibisurit may main dami tagtanga pati kim niya na yaw binakang ko kami may vital no tagtanga kinan to na ulutang usibi ulutang bimbital tok nga weekendan ngono sa dala ko rum tikinan ko. Ni dia to dok benak nak boleh besar ulias kira mo nga ni pamadal teki kumanta ber na barong ti kumayo klan ni bungara sarong ng dorbital no tiliu kira ni wasetal may nanomuni koro ken nanomuni kornibas Sa minawale bunuay vinawale bunuay na rang ko ulaya si wangay tano tu koro au dorbo ni lawaki nakasaleka kandavu au basung i ongea lau. Sebenarnya, benaka. Yan ang nguna ta pa bimenta na puno sa matikumikin ko, bay tikuy be. Au siya sa tatinganin ko kay bale na mandi i suva. Sa malam tu nan rakisu ba na sige ni kuha. Nraki sangke mbove luto ke nampat tempata tiga na bulan mbove empat sembuh ku si besar kan empat tempat lebu be ke mai me pakila be nak tonga song butu to ke lo mani bale iya sangke mai balak to ni tabe ko kana bulan sa mai ni lutal tonga ni kena bale na empat tempat ta sangke kui kuku tingu mai kena bakile na kata-kata ni sing. Sebenarnya, benaka. Oh, toto kasaranga. Yo bikito salanggo kata-kata sarcungan raki na ndoli ketundoli cukup raki kata-kata sama ya sambu kata-kata warumisa. Kaya baka nabi belakang di balik kita ngake melakukan satu ngana kaya di tempat meron ni Okay. tempat kinayang dapat na ako buka sa train sa duro meron doon pala satu ngake na bro ni tempat yan damaraw ni da ringo buti ko dito ni bula na buno ta mga tsuki na kata-kata si kudu-kudua si Andriwan na kaya ila weekend arme kandaw ba binibinaka ni Ronyo siya maromay ulayase kera menangani wasya matamai na program da bitan la taka chuni ku bikim ni na warong ti kumai so bekarangai rongo ti kiro bakantu na biwa kanin go mena sauda kiro sa may bitan no wati ke ulayasi pati kera turanga liu ni no in la sida town cancer o Felix Magnus la turanga mea ke na sino Magnus. ena pupuni nonra bakala ketik ko na tabangoni ena sino karsang tu ni zakazaka ator na mateni wasi bera na tourism and hospitality yang ko sa turtal chuko sa tan labitang bana ena pupuni nonra laki buli ena kay solo na kiti ena gado talaga na wasi ako weekenda ni tiko sa ron baka rongo batero ko na wasi na taba na ya ni sauti nung buli turanga kay nongo mamadal tak mo na mandaya to manda bir na walayada and hospitality and tourism. Nagsarva levo kay no tomanda na mateni program kakao may to bebugimiki na service pro. Na service pro e batambakin doa nga ba na bulin ni Vika ba Sarbanua sama ni taro bebu ke o na mea ni nasino se o na iliulu ni tau ni nasino Mr. Magnus
Sangkai yalo soli orto service pro na kena nanumi me soli en donan rau na kina donan rau na ngoni buli na ndamda merli buli ni kina mer basti bikiti mer rawa katal ngakina. Iya salapata kina nonra bakai how do you say mer soli na nonra allowance baka se soli so na bibu ke bakai labo mer rauki na nonra bondo bondo se na soni kenra na bisi nga nirli buli na donan rauti kunan dola na biya mazawa iyo ko ya ndotani na programo ya o tindota tal na programo ko sangkai ko mengo kana mazawango iya na vulongo ka ngoka sartu siama mai ortu mai politek ngoka nda papi ni binaka kini bir na sona kornu buli bi baruta ki sa tokongo era tu na yalo ni non binaka ta merbuki na na me bukir na non tambangone se oira mantang era sang taltunga ni ser bai bola tu sarto laku mai na politek sarto mai sulia rawa artu sin sulia oppositia artu mikira ke apakah ke artu inasino rau ni vida na kena ngone mer recruit ani se mer le ribola mai politek ana buli kana pakai authority ko ana bula mayong ana bula okosita Koya iya na pipakrute na pakrute ngo ka bunuay siya nga wala nga ni san kina na bondo pat kina ba bondo pat kina sa ni nga kakanang beka iya na so ni duru nga sana barutak sana soli sa nga kaya na binakati me lew na lew ni banua merli buliani Sa totoo ka saranga. Kla dum ngana kan ko marota ka tiko ngorongo da uliase. Umarota ka na matini waswasi na hospitality and tourism. Berto na service pro sanga cukup talang go kina karuni waswasi. Berto na right sabi na Polytech Pacific kay. iyo that's right na Pacific Polytech bunuay Oh, Pacific Polytech. Yorto tiko na Pacific Polytech. nangon da to vital no tiki nango ko bunuwa to chiko na with batal tok na banu to bingar bi bul mikina ndoi budi na korbul sa kelele butoka le sar tok na kenango nubul sar rawi bola tal tok na mikina ndo tal sangin tol tinga na bakingo ko ngoi nambua ndo tal tiko tal tinga metabua vata ki lautoka i Banares lautoka tangi campus metabua vata ki Banares ndotal sana ke baru tol tal tinga ngo kabuniwai i lambasa na lamu tinga ni vidanga na bula santa to baru lande ba ningo ka sara daka to kana bital no ni kana bangare nang kas ni buli merli bi bata buli dia na kurbuli bi baru tak mai lambasa ni kurbuli na Pacific Polytech Totoo ka saranga. Ya, darilis talman tabi na matay ay berto na sabas pro. Baka ba na non reliole buira takay polayan. Baka leo fom kaya na kinikarua sa dap sa hadat ko nung na bukin ni buli. isa binaksar vale bubunuwai na virtu na ngalimay na service pro ki mamia na nungu kadiani virtu doko na tambango na reti wabukiti na sinu ya lele busar rangai ngolemai volaka ni limanan rau na lele bu ni ngone buli se na iyo ranga na ngone ngolean merli enroll se merli bangara buli bi service pro rota ni limanan rau na ngoni buli sa tiktal tinga na roto tu service pro wate kena botal ini banan rau ko sember ni ra tamo sember ni ndambe sember la trum na buli ya na buli sa teke bu tokongo ka se teke bu mai na kacin kalima ni bulo chulai sa di tokongo kana singa monit saranga sa to ge sibito chimai sa tiga buchungo ka menangay na lomo tal tinga ni walu na madawa ni tinga na walu na madawa ya sa nangay loretal na lot go Ito toka. Kimbali iya na koko rontak kabuni berto mai merto reda na wanan rau ko sa tuwawati ko. di nasak sako sak ngori di nasar
Satu tahu kan akan itu betul madam. So Oh. wir kere ko beba una beba anda talanga kene se beba pasal talanga wir na panan rau ko roboti ko ni kunia lelai orto sa tu baro tal tunga na sabas pro na non roto dingo miki muni se na aku tike muni listal me muni mai buli talanga en muni mai bauti na muni buli se muni litori mi bola talanga mai na sabas pro. Oh, itu toh kai. Antara kawa terang cuko kai ni lele bubera na cuko na taon taku kina sinu era tar cuko mai. Tok tadi, bata begitu nandi, baka na begitu si ngatoka. Era bakara maku tel cuko era taon taku kina sinu. Mamadala mata kina na bimbi ni non rose suriti mandar tu na sinu. Gai Iya. ertu na sekan ngula tabi na dora na tambangon na biasa ibit. Isantina sarbuni mai elebun kita saranga elebu rato tok me sabara pambibi berto na nunggu turang maramatabu era mbo ni sarbi tartara mai sangai kila ni ngon ni kandabu sarangan tutukun mai tau pada begitu i asa sabara sangan tutukun tal tengah ni bira tau ni kuni lenga ena do bikim ni telanga ya ni kesang ni do bikim ni oke meni mto miso tabi begitu bi mama ni ngon salah hindi na todo ko buniway sa orto na service prongo ka vai dor tal tonga na buling ana baka rota kingo ka perto inambo yang ko kan sa andol tal tonga ko kan na enrollment inandi sorry I lauto ka pataki tabua kaya baka rabe enroll merlin dono makatalgan na buling dingit ni tigu na bulo ko sita sarap sarangan ni relak ko ka merli imbitaro na edandra sangge chiku tal tunga na bi korni bulita le mer na teki buci ko ni oti na dona cycle ngo sa apa ko ibudi na siang ni pakadori kina na bulingo ana pakadori nga inambua obudi sa chiku tentalanga ento tentalin na kalasi se nanto tentalin na uluta ni kalasi mera menebi batabuli dikina. So kung ko kinasinu aba tambakin do nangon na ya tumikin na nasinu en non na ker wal saranga na turangan na mea en non to sa papa raw toka van nasinu festival sarang kilimiki na siya sa ut talanga na non rata ka rate profile sanga kiliki na nilelevu era tiko mabukiti nasinu era se berni raw buli se ni indo na non repep ni buli koresang ni rau kina ni rataka. Iya minda kila pa pinakatuto ko tu ni otinga na korturang suba na total na korturang tarabi suba sartok nga na sinu na kena wili-wili ni tamata si onandi na wili-wili ni tamata toke na sinu sambo lele usarang era sang tuni sebuli wakatang kini sembartal tunga ni rabai bola sangka maninanu mo na mea ayu mo taka bentona ka mebuki kina na rei kei na sinu sangkai iker-iker mabuki ko Ntono magsartunga nanon ratu lako mayo sabes pro to mantukuna sakit to na bibu kaya ni kinan matay man tangan indonan raw nangoni buli. Kaya ko yatal nga mikina ngo may virtu service pro. Ye satu naman ding virtu do na bi liu ni bi ni taun Senata ba duinanu mamembalatan nanon rendui wanu ni bengarabi. O suba ana ben duin to kompleto ni suba sakangan mo ni business nga baka turkina ke baka be raw labu o mo ki suba mo li raw labu kina yo na sinu na usori o nanti lo to karton duin toka na be toto bata toka balele na na leu ni banu erben karabikina ya satu tal na non rendu tu na non rendu bi liu se oir na me ni be tauni Sawa, toto kasaranga. Nakvali bu kai na nomu bito kunye, buwan turanga lulu ni Cormenesino, ke warong chungo Mr. Felix Maravilha. Magnus, boleh binaka weka, babini binak saran vali bu na nomu rei bakayaw, na nomu rei yawa, mo na Yes. numira na non Yan sa. ditambangone. Ya, bira na biya Mm. bola ta mera bola na non ribola libro barro ko tubin ko tombula tombula binaka Mm-mm. na bio ka Indonesia mo tumini ko a beir to mitawa er bitar tarbada ba mera bakle fom ker to milutok Okay. Kung may tabo may bunuay, merong wal sarang na korno buli tabo. oh Itang
tangi-tangi campus. Itabua. Sa chico into na Polytech campus, may tangi-tangi campus. Ya, ya, Running wal bikin domi sarangaki na ralikotomiki na nakiana form. na kena form. Ya, bikin domi tabua, do tombal saranga. Tombal saranga yan, kita tagi-tagi campus, Saya tali do na ulubal. Sama kaya, ano ko Hindi naman, doon naman Iya, mino doon tal, naman mino. Iya, nagkakay. mino tal na ulumbal. Wala virto melotok, at saka yan ang tu campus. Bandares. Banares, madam. Banares. Oh, Banaras, And doon okay. sa natin college, itsuki Banares, sa natin college, itsuki Banares, erto sa warung ito kikina. Oh, okay. So Banaras became the melotoka. Pero bawal sa kikina. Right. Cuk Mm-mm. kena form mo. Pati kita ngi Iya, may tabuan. tabo. Lot olambas sember, right? Lambas sa Sembera. Okay, alright. Kim do may nabuli ko duwawati ko, ang gaya do na ka alam mo ni bida na maraw sa bula katumay. Ya dorlis tal man na sino. Iya. Baka taba berto na sino. Okay. Okay. Nasino Kongo kanangon sa ala kami kinorto service pro Polytech sartong may asakirabia o Mr. Magnus ulay nanungo ndo nakau sa posta kung kana sing parumbuka kere wasya mandani merang wala may balele na tambangon ni au mani tursar na kini tamba u bakoto wa boki o ker sarabam bibi ni ngole mai. Iya, sa teki bu na singalutule bu na ba lewe fomu bertu mu Polytech. Nangon sa teki bu kina sar ngengir tal nge singale bisa ngirma yo Mr. Magnus. Ulay, lele na lew ni pano rang wala main ni kuha. Ertole tul sang bulun bak niya, ertole le chini le paliwan na fomu. Tama ya, tento na kailangan sanga bang okay sa ni kuni langa ni torto ka palilay o sana ba ko talo kon total na wala ni bitartar me mo ando mo patutu tal man del mando bira me tutun takyan in nakakasaya tungo sang umbiten na post ko sarang kay liw talaga respond may ba na post lakbayan wala ka ni sibitan ng doon dolo na lew ni tamata erang may ba lew form sa may kere na form na gay singa warumbu kan gay dolo na bola may nasinu sa oson ring ito ka na boardroom may nasinu na lele ni tamata sa rawawa to ko may na walo nakaloko. Au babi ni pinakabaliw na lew ni Manuel ngwalian ya usa ni kila ni vingaram kitik na bimamani diwa. Kami gi walo nakaloko sa oson ring ito ka na wala may nasinu. Sa lako me adobo mandanga na me adobo mandanga na dua si ro nakaloko na singal lewu ibunuai elelevu seralai ni tok nga may tumba. And doon nga berto na bali sila sini Polytech sa atong gilisong ito wala nga nakatumba. May barita kini sasong na mikito sa process tak na live ni application sa rayato raw may bikito na singa. Ikito din ko maraw talaga runan raw. Iyo sa sembertal chigo ni Oti nangon sa runa may bit ni dato may bitano tal kina batiki na director ni Polytech batiki na may nasiru. Ero sa nang kami barta talaga na liliw tudo ko ni liw ni Bonwa early era may esar enroll to es era may so wala na edandra sangay tamo ko but so far me daba may ingwa ka wala ka sa tok nga ni tulunan raw sevanan raw na liliw ni tambang sa to receive ta kana application mer kera mer valeu fu mer libuli may nasino man tanga ise kena ko ko ay bunuay sama ni toso italiki na nasa singa ni song ni application menandolo tungo ke me tal barumbu ke se men maza tarabatali ni lebu ser lak tunga di lebu tu may ibimbak na lebu ka bimbi may lebu ka merang wala may mer mi valeu fo mer na may gindo no makna ngone ni kalasi ni tigo na bulo mayonggo. Reden man turang maramanita. Sajina. Ano na, binak lomay. Binak, binak pansarkin bali binayang lo Iti ko bir na non ditambang ko ng gonong guweka. Bini binak sarkin bali na non rakawitik tik na ditambang ko niyo. Na taro-tarong na leso ni taba sa nanumiti ko meron na baka tabuli dia na bula oksita.
Okay. Vina vale bunuai na ngoka na program sa na lesoni sa bandonu ya na matinitu vata kerto politek na norto vale kerkerin ni bibu ke matinitu sa tokong ko kay tolu na ulutanga sen tolu na lesoni lelebu. En dua na tourism and hospitality ia na rukuni tourism and hospitality lutuki na tolu tale na ulutanga ndo sa iko na front office sangat tigo talenga na restaurant services, sangat tigo talenga na housekeeping. So housekeeping, front office, wata ke na restaurant services. Kongo ke lutu mai na ulutanga ni hospitality and tourism. Kona automotive, ruan na ulutang sana tubing karamikina na buli, sa na panel beating, vata ke na painting, na kaya namboroi na motoka. Sanggit chiko taltok nga na construction. Na construction, sa ngikwen na block laying, tile laying, na cabinet making, na joinery, wata ke na plumbing talenga. Totok. Kaya todo ko na ulutanga leto lu erto chiko van na ulutanga sa bandonu itu va mai berto na matintu mena ngandre mera libuli die sana leso ni mena tauri. Sangai chiko ta le ruota ka sangai bakating kiri mai na lomani tolu na leso ni tikongo sa iko na white goods repair vata ke na finance literacy wir sa bandurin bisinisi. Iya sangat tiku na non restivity era sangat talangan ikila na pakain takilavo na marui lavo se na kena tubani na ivola ni non marui lavo. So ya eru na leso ni sanga ipa tingkir tal tonga mai ni na pakarota kia na korbuli bibor tengo ke nambua ni Pacific Polytech. Sambu totok saranga. Ini cika kan tua? Iya, hospitality and tourism, automotive, wat kena construction. Kurto na tol ni was-wasili libu Iyo. Totok saranga. Hospitality, tourism, automotive, kena construction. Na dapat ang Iya, balawan na ulutang kita ngomong. Iya. Na ulutang kita ngomong kaya na iko mo na tor ngayon dua na sinra niyo tor ele berlak talaga may rabi na kata. Iba ta kaya ka tor hospitality tudok na front office mat kina housekeeping mat kina restaurant services. Ako Mendua sang nga. ito somelis nga kaya ka ron utabu. Isa iyo. Kaya sa ino utabu san kaya kuna. Iyo na matin ito heron sa mga ito bikin muni. Sigar kaya natutor mo na ngayon dua. Tuturo tak mo na ngayon dua. San tuturo rota ronda ni wala na to sang kahilan de talin dua tali. Totok saranga. Wana na saranga. Ya kimban bali mera do matanga. Hindi tak matanga indo. Siapa tahu kaya indo. Iyo. Tinguro mo na ngayon ng dua. Iya, nanggo sa tigbucho na hospitality and tourism for the first intake, Iyo. Or tol ket sarang mem. So July 19 sa tigbucho, Na July oy. 15. Kung may Visabas Pro sa diditaningan na dotan na kosya bat ki Visabas Pro sang dotalingo ka bat ki Polytech. O Polytech or tutul saranga. Wana na saranga, wana na. Nadapat ang balabu ni Buli. Bida na Kongo madaw. ke walu na madawa ng balabu ni Vuli. Walu na madawa tegibu may na moniti kina baka rumbuka. May na walu na kalok na matakalilay meado ba na kalok na kabi. Walu wala nga na madawa puniway sa ndo raw kin na numuni na non certificate na lewin banuay. Wow, totok saranga bikim ni na tambangon ni barong ti kumai kaya kau ni bina katu muni Buli. Moni yalon di nakina. Sebada ba uleyasi, was man din biba kong geti bira mera tobule Iyo, merti. dinasa. Kau na wal na madawa en na lomo ni bisi nga mera kaku ni roba ko lutu Buli. Yes. Pamatalman. Iyo. Isa, hindi na sa bunuway. O talitak-taltok nga, ito na pamadal, imbita to kami ko kanto na Kandaru, na the way forward is to address the skill gaps in the Pacific. Pasarangan ko kan na salan dono.
ni kana ndare na skills da ba leka tiku kina nga lebu na bonu ndaro ni rawe labu kina sianga ni ndabai bola kina mendareda nda taraya ni nda bibu ke ni kina Right. ko sa ker saranga kina vikenda na leo ni banu vike muni na ngoni buli oni sana le buli se oni sana ngwa ka ndona ka ni talite kina bertungo ka bunuai na ngono sa li enrole ni kina I politek sa soli bata talenga mai na nomu na nomu offer letter na kena bandita ki sa soli na nomu ID wat kena sana sa ndo talanga na nomu indamenta bi korni buli mona li buli kina sa bandita ki sarangaya sang tal ningi bambirita lindo tal na itutu ba kwa ko vike muni na ngoni buli kune ba kayo lokini diluo menta kay bondore de tu endo na matanggali bibu ke la ko me liwa vikenda may bango ni sa na liwa vikenda roma endo na tanya ni beso ngo kay bibu ke mekina na matini tu bibu ke mekina ir na kena gas ni buli bibu ke talanga mekina ir na belita kena korni buli sa baka talanga kina biki mamina tu en goita unta ko biki mami bi baungi tikenda dangolen dali yalon dinatakan na nomu buli na loma walenga ni walu na madawa o buli nga may na mataka may na walu kina vana ka loko sule walenga I dio na ewa na na singa ni uti walu na madaw sa na Stevie Kitty o rawa ka kina o rawa talaga ni bibu tal kina bina kita na tiko na sinu siya na tiko ni bi korturanga nandui tiko buli kina so sa Totoo mikin da kaya na sana. tampangone sa ker sarabang bimbi kotal ningi suki muri sebe kimo ni mandanga na tina na tama o nimbiu buli o sanga na nomuni Stevie Kitty o ni sanga yo ready ra to na lube muni rando bimbi to ko beke muni ko ngo kana kana ngauna ni ngole mai ni mayen ro ni tukuna talanga ber na lube muni ni barta ka ber na lube muni sember ni imber na ngon sember hindi na ni santo tukuni to kamus na pen mata ni pen yana mata ni pen tala ro ni shapun taki mi ba mo moto ta kitale Dia so dasar. ker sar biki muni na tumbu kaya baka elebu sar may ba lewe fomu era sarambaki 5 so iti ko na lambaki ni ba sangabul kalima ndo na maraman India ngolta ro na maraman India sa romimbita na non fomu bita na maraman ni maraman tauki so talaga naturanga er sang taltungan ni basti bit saram may baleo fomu sarat nga soltala na non ro ofaleta nindang kay may ni takakala sa batabango kasaro ni beso taki na ray ni kana ray sumbutu era sang nindo tu non Steve Kitty se ira sa sember tundak ni daga wuni wae ko kedan ko kan nakikit saranga ni kana ambiu na buling ko mendo bukita tudok nga na ray ni kan gitu kun ka am unemployed lebu sar saranga sa luso na kada ko sar kurkure sar bito so na lunra yung ko kento na mga sala kaya pakantaro ni bibu kiri kina baka ito ki tambu sa kaya ni men da bibu ki sarang da bitu kunta kaya ni kaya baka ondo buso tiyaw na siyang bek na bondo sa somira na duru vi ir na leo ni banua da buki ir men ralaku kurni buli kaya siyang na non bondo siya na soni ni ikan ra basing lebu da tarung ir ba ndo na soni kin basing lebu ngori so le tao mandangan do na $5 may ato mandangan kini kurni buli siya ndo mandangan sa sangamoli sanda umakasa Totoo. Kay sebendak talita na ulo tanggor kay nang bimbi ni bito ko ni may banye. Bleta ke baka nga mo if you commit yourself to 5 days a week, 9 hours a day for 8 weeks. Walo nga Yes. na magaw. Sara no musti kiti. Walo Bondo nga naman. kandende so ron doto na bakto do ko mo bulitu eh. So this is intensive learning Yes. dasulia na Yes. Rwanda todoko ena buku ni sasangan ko Kina datala ko tuzoko. bitarongan ni tung Kina go tuzoko. luke korosai bule bina ko basu belajar to naman ni nile buka pamadal to mengo ko ay belajar to na youth coordinator mi lo may biti provincial council roni pamadal mo de kina na buku na to na kada mile buka Iyo, bida sarang bir talaga nangon ni milibu ko sar tungol sar tok ngamay mermi pa tor na buling ko kanalo maniwal na madawa. Sar lako may mermi pa leo fumungo. Isang kecil tal juga non ker bada melak talaga ni bir na bulye.
Obango kay santo talang na vital no binak sa kitun sa kota tongan na vital no biar tu na directa en ang kiti talang ko kanalo ni madango kami nang kami pa masal sar talang kin wal na binak se na tu batal ya tu en ken li siang wala nga ni ta kana bi barra mata ken bi kor taun ta kui vitilebu pakatan kin na non li baka doray na buli cuk talang bir may kantabo pakatan kin may law erangan rap tungan na bulingo sa chutak chutak na nortututu ya na sa korto mo tangan ng manilomibit sa rata kabarao na endo na takalebu na norta ko sa romingo kisu mermi pale fomu mermi Iya. warato kana kalasi na vida na madonga ko sember nitiko na bulo ko sita. Oh, kusita. Taro chumun ko ba city ndambele ba city na bakaleo fomo. Bakaleo fomo na ba dor saranga na sino town council. Seda ba kay ba madala matikin. Isa binaka. Okay, kito sa tibu to may nasintan konso man singa lutulibu barumbuka man ito so iratal kina baruay. Iya tiku bungo kana singa moniti sandolo to to balibolo bolo o Pacific Polytech i Lot 1 Komave Road in Nambua. Lot 1 Komave Road in Nambua. Kongo ka ninge o zambenga ni CJs mo ngoli daki CJs mo sa kwana in Nambua Road mo SACJs mo daki sember sar ni koko na mo liado tali ni inamburo di daki en do to kana Sanatan College lele kan do to ka bango kana sana mawi Okay. na Sanatan College sa ando me na to kango kana Fiji Vocational Center on Oh. Fiji Vocational Center sa tami sa to ngai kana no to bol o Pacific Polytech Pacific inambua Polytech. na Ya. korni bul sarta nga sana pa baydor kina na buni. Oh, rede apa sih tinda balevo? Que kem ni na taro chuku mai, be kem do na tiko nesa sabaka suba na sinu. Iya, Ni ngole ni kena na lot 1 Komabe Road in Nambua. Ni bitar tara ni nambua. bena no to bali bolo bol, eh? To ka saranga. Oh, babi ni bena ka bikem ni na baka tar. Oh, sa so mengo kule wanga mati. Bena ka bali kule no bitata na address na tagni babongo, eh? Ondor listal manda. Beira na tiko na non rembaki batiluya atu Mhm. kuni mai mera tiko na tamba embaki ni tambangone yang go $1 Iya. ramba beira na sabakawati so sar bulan beka ba makumbuni sar baka makumbuni beka siang tu na steel Bambun. kiti Iya. toto kan tina nom $2 ba mati katung beira ba madal mati na bimbi ni nora kawiti kitala na numu ira siang tu ni rabako ba kay bola. Isa binasar valya bunuai. În total tonga na tu bongo kena na sino town council sa tege bu nampak kingo kana nango nanggali tege bu ni kino mea sa sanga ndo saranga na ulutanga lebu binaka toko mikila na lele bu ni tamata saumi tax sewir na rate pays na sino sa may bay patak te kine sona tambangona raling karaboto kana kena kumuni may na tukutuko ya sanga lesuma sanga mikila ni muri ni lebu na ulutanga baka matu bubale ang andre menta na tortal nga may na kenre bolo tukutuk baka matu bubale kaya ko sangay na ko nang kitig sa taltingan ni mataka bito pa Oh. Everton na ken na read profile sa na bakador na survey and sa na family survey and na loman ni bita na mata witara bingo anting sa tongan ni mataka ang Kongo ka na kinapatambakin dote nga bunyuay na kena sangay men merkile ni rapaka apaka matubale se baka lew ni bubale o ira to kon may na mekuwala nga ni liu o nasintam kan sila to nga may na bola oir na ibalisile o kenta na leuni bono da chunga be ponta ka bari dira da to kani yongo sana bisa na bingar rabi sa siru sum besar ngama ibir na leuni banu orto na bal sana balisile ni bal na sinu town council in total mbek na program sa tong ke pauti na to nga na lo mani madau sa rosao che tul saoti na non ra bukir nama na the elderly. Ana Hmm. non rasoli vai do bitaki e rasoli vacha ana ken rabuki vai loloma na non loloma mendo na vacha me bibu ke wala ngabir na non rababi di binakataki na vi ka bibina ka rasambau tau ye butakara weekenda na non dambula baka matu bale ya into na Hmm. bingara sarto ta baka do roti na sinu ko ya kon sala murre basar to ngame sarto nong gamirete
Na unemployment ele sember sartunga ni rabai bola. Eda bandarun takaptang labira sartunga ka okay. Durma yo ira sarra bama kumbuni tumbeka se sarra balubeni tu sang tuna non resibi kitika sang taltunga ni ratakataka. Sa totoo ka saranga. Isa o babi ni binakina palibu na yalo ni binumi beba ka numatukun na doon malibu so di nabuta kay numutukun na ni klalibu na ngona gay tukun nga bang kwento I'm unemployed si eu sing Yes, tu sa rabos ang berita ki sa ray dina sombutaki sarra. babi Dina ni sarra. binakakina na programo go na labeta na Mm. nanrabula baka matubal si madam. Hindi na sarra bunuay. But me na stigma mbeka. Anando ba kaya nga may ni sando bawa somata kina tabuti libo na tamat sarang kay do tukun nga bangon na kana tabuti nga na bosa na unemployment santa kilatu kongo sa na buli kongo ka sa ni rawati koya o taman kitina na endo na kaya kina ngoka rala duru mutungoka yongoka satu barau na matini tu mebebu kena beso ta kina reia ni sa da karama na bebu ke menta kotal ni ke pamber nalang sa rangaya ni nda bebu ke total nga na matin tu sang wala nga ni matin tu bat kira non da beli taki menta ke tukun bango ka oi ayo si I'm unemployed tamen da sakila saranga ndor binaka kunilanga tu ya na bano ni bi baru taki ni bi ndor korbuli bi baru taki era ni buki kimu ni muni bai bola muni rawa katal ngakina mai ndangol ndali rida namata kali riba ya kwa ko Yeah. nati usar nga may bale Andina todoko. Maro taksarangano guek. Ando tale taruch kumingo wane ratawaki na ID na ba mekawian. Sa sumit isa kundi bina babalilo bale Daniel, aba madala mandekina kay. isa hindi na tudoko ito na pamata labi taming goro Daniel hindi na tudoko na passport size Vertu na politik, erto sang sa soutenir tu ngandre ba na nomu results makawa. Kaya baka man ako ang buli na kalasi 5, sa kalasi 1, and sa ni kreni bi kumukutok may result ni kalasi 1, may fika kita len, rani sulibi ko na dur sa siya nga. Sa sa tiyaw. Kongo, erto binakatawal sa nga, na nomu tin leta, a copy of your tin letter. Kaya baka man nga sing certified taki, it's not a problem. Sa nindo na kanalenga na copy talaga ni no mo birth certificate. Vata ke nanto talaga na no mo passport size photo. Kaya baka so certified taki sa ando maksara kasi nga ndo no ba binakatalaga. Iyo endo nga na chikini document bimbi taki sar ka nang andrevi mer na kota pa nanto na JP say ko na state declaration kaya na status declaration statutory declaration. Kona statutory declaration o Congo mona tukuna ngaki nanyo o iko yambaki vida ko ambiu buli nangona dava se ke paka o iko ndona tina ningone o ambiu buli nangona dava ko sambaki vida tikumbek ngoka na vosa lebu ngandre mena dikleta ki se mena bola na lomani fomuya sai ko ni you are unemployed and I am unemployed and I would like to take this course with Polytech. Me declare nga maya, sign nga may BJP, kauta may na statutory declaration ya, wat ek na birth certificate, wat ek na tin letter, numu mo passport, ningola sa nga, di ba na panon di balew fomu. Di balew ano tinga na fomu, bita wat ek na numu document, so liang aberto, sang nindende, sarto na bola talaman na numu offer letter, so liang numu ID, kartu tuko na talaga sana na singa tawag na rata ka kinanakalas. Totoo ka sarangaya. Rere ikim ni na parang utik man sang tando na ulumbale, sa tukun na mga uleyas, sa tukun talaga mga Daniel, nakamunita kaba, passport size photo, dua nga ndara kini labe-labe, Yes. na copy ni nomu ni birth certificate, na copy ni nomu ni tin letter, si cek cek do nomu tin card, ko tukumay, Tin pati card. May kina photocopy take nga. photocopy tek nga bat kindo na nomu statutory declaration, ko sa tukun chuka ya uleyas, na kambimbi mo na baka madalta kini yo unemployed. Iya, total nung kutaro kay. Wakasema, May eso, o kwera sa wuli oti se sara taka taka tiko. O klani sa tanga rangiriani.
Sentire todo ko bunuai. Hindi na todo ko. Bunga matanga rang ngirma sar tukuna nira tamo sar buli oti ya ira bina katatale mer toso tala non rabuli. Ngo ka korsa rawat tu na stivi kitin tuam back se stivi kiti rua. Sangga mikir oke au be mai toso tala no buli me stivi kiti rua stivi kiti tolu. Me somo me laku turuma na buli ngoka. Ya kanira raun ni boso tikito sara en sana tapakin to mandangan go ka en so li veir ko sember sar tongan ni sia taka rawa veir se sen sar tongan into na nan rata taka ka se sen tal tonga veir nindo na ibola ko roi sen ni ibola mer rawa taka kina Kaya na ngol bata bakindo le butalanga rata taka tal tunga sar bina katati ko mer ka so mandanga sar rata taka sember tal tunga ni pasti kiti ya latawalenga ni ronga ni walunga na mata sar tukuna tala oke ako nang bita mata nuko taka taka ko mongolenga ya ni muli buli raw ngai may taka taka tali lebu sar tal tonga ngir tal tonga may rabata tar tal tonga lebu taronga etikum back na online classes au bango kay sa busota na sang ni bahado rin na online class iya kito sana sanga mandanga mikito na bibu kita lang ni bikimuni mikito na may scan ta kana form kabiko visual ya kaya ni na form na kaya na electronic copy meron ni biwa sita kaya di mera apply mai kombe kaya na rin yata kin na bibu ki but hindi tutok na kau ni wasya may bunuay lebu sarve sa taka coach tal chunga semberta tunga ni rabai bola lebu sa buli oti erbina katal mertosiana non rebuli erbina katal merbaking takna tamu na bibaru tek sa tunggu aman kiri kenda nga sa kokenda sember bantu ni rawi bola sang sember nito na non de bola kas sember talanga ninda taka rawa ni enroll mai dialon din ta kana may bulian na buli sa bang rotektor ngo kami berto na politek and like non rabi buken na matinitu sa bilitek tingo kan ngono binakong ko. Sa totoo ka sarangay. O mo nga kay na kaya pa madal tego chinuto ta na service pro. Erto bitar tar mo rangwan ya kede na tonda ko sino. O baka samtak sa risa. Erto na nga sino serto sa ngay chungo. Ah, o marata ka ni sa chuk Hindi na talaga na todo rumay. ko kay. Merakaw itik talaga na tambangon ni talaga na Iyo. sa ibiti. Ya bikim do melo toka. Dongole ni na bol may banaras bikim do may tabua Mm. at yung talagang gorin na naman do campus iberto may levo sarang gaboron do na campus may lambas do wawati ko erto na yave yan na Pacific Polytech Politek, yes. totoo ka saranga pinakabalib sara kay na no mo wewa si may kera talaman nyo tukuli talaman may na tikini singa tikabukin na Iyo. uli na bulok ko siti sa baka di tikichi ko nangunong ko. Sa solti ko main doon na tigini singa sa ikuan nakalima ni bula ni nakalima ni singa ni buloko sita. Nangona orto sa nanggay total na bibandita kaya nanggay nangona sa nangwal may kin na meron na may interview talo Mr. Magnus bat kay director sa ro nanggay may sulit tal to nga in total tiginising sa bandita sa arma binaka ya nangona matangan na tubitam sige nanggo kasa sulti ko may nakalima ni singa ni natigbuki na buli kalima ni singa ni bulo ako sita. Nalimusin ni bulok ko sita. Totoo ka saranga totoo ka litia kandavu kunilenga na yada ni berto singa toka na buli iyo klani lip sa tunga virtu minanro nga ratarti kumai dowawa rore ni bola kambia ka virtu mertu ngol beka luto kai se dapat kai Iyo, iya, hmm din todo ko kay. iyo kasi nga orto singa tok dowawa matanga may gaya ito nga na mundo. Porque mna no kuto bu may sigat ako kunilanga kito na kelani. Kalau kata musika Ay, token sa Lord. keleno uleyasi, merol tek me na red carpet ni sa sumbuyan na turangan den rengo Tinaka valeu. Ay, Tiko Lord. sa ni taufa, tiko nambua, lot 1 Komabe Road nambua, tiko na foam. Usang tep-tekan ko, lot 1 Komabe Road nambua. Okay, dito nambua sa di bakal ngangkata ki kay bir na barong tiko may?
Isa benak sarvale bunuai. Beke muni na lewi video ni barong ti kumai. Tuman to betur talangan ngon binango kung babi ni binak sarvale we kay nongo na nono suliti kun na nonangauna pakatalang kina hindi na ni sa mataklilay to kung kamay Amerika sa ni bado wado ko ano nono bingandra mikiro may biwasi na kabinak ni kuwa mikiro may bibayalong gangataki kabibarra matik talanga bikenda na liwibiti na vida na sasanga bultal to nga may kinanamati ni tu pakatanga kina beir na liu ni be koro anda lewena pakatanga kina na so na liu sen na bipalisilis ni korni buli be barotaki ra sa bengara be politiko na vida na madao sa sen vida na bula sa sivie weekend na liu ni banua ayo au na sinra bando ni nang wala mai siya may dami pat kay bunuway siya bunuway na sinra talangan ni na palusyo tu na nanguna kaya ndo na tukutuko sa hindi na siya mendo na tukutuko sa ni itaudo kumbeka na kaya na may viwa si tekingoka na ni Royal Undina na ni ndo pata kir na bingkarabi na beliutaki korauki ni kito mo dami tiko kina kami wasa weekend na bika kete ongo wike muni sa vale fomuoti rauta ni ndona undolu se sivita na ndona undolu na fomu kito mi bala ramai kaulu fomu na singa mu barumbu ke na baruai ni kute ni na numuni fomu na lama tinga ni madang todo kongok me da wana barumbuka ni ngoleani ni limbita na numuni fomu pakatanga kene beki muni oni sali imbita uti toka na numuni fomu na madao sa oti oni ngi atangani ni sa intaka na sted deck sa imbita lang na numuni fomu na nomuni aufaleta kan kasang ni solira biki muni na singa ya sarto ker tal to ngame na ibalisles si muni nang ngole ni na singa bakarumbuka muni likumuna may kinana nomuni aufaleta me bandi teki kinan ni sa do na nomuni dame sa soli na nomuni ID number kana bakaruta tiko na buli may na korni buli bi baruta ki nambua na buli ana pakai to nga ana korni buli nambua ana sa bakadur ko ibudi ana sang talibador iyo ana sang talibador nga ibudi orto i nambua lau toka ki tabua erto na bakadur ki dikina na buli sa ker saranga ni bitu kuni takayani ni wasayani merangole main na leo ni bano ser na leo ni nonta matubale dabi pa yalong ganggataki kuotal nindang ka indusi tal chicken to tamate siang ni se takataka siang ni rawi bola sa ko ngor na kena ngona sa liwa ma indo na tangi bongo ka ndal nda siama sareni kina nda bondo bateni kina na wanga ngo nda kuotal ninge bamber berta kamen ge na nikuni langa sa chiu talanga ngo kendo na mata timi patikerto na sinu ana kena monitor siya na na monitoring and evaluation ana kena lore na progress ni bika ke the sabaya do tingo so transparency accountability integrity tiki todo ke tiki ni bingkar sa anda may biwa si chicken na masig na kanikuha so sa ker sarva bimbi au na sangan di wada na no ker tiko ndangole ani ndali bibu kita kebir na ndali ni matubal merla ko rale baleu fomu ke bakara sinkila na baleu fomu ni baleu fomu ibusu ti bunu wen kene yu tu sar dak nga tik tal ching banga so sarang drop out na baki sangay uching na baki ka vitu kara sangay drop out ko mbaka na fomu limang beka se fomu ba ke ko kwento na yang baki ka vitu sangay foi balu tubul chinga sa sinkila na ba no na tapo mo na ya kin mo ndaka ni ngole mai ni valeu fomu ni may bulita lenga na utongan na tolu na walungan mataw sa ni bi bolikina nagsarvali buno Totoo saranga. Iya, natar chuko do talatar do chuko mingo be ngoni ni rokombulia buntambua. Berto na ngoni menu story. Raranga berto berto sa nang wala nga minambua kay. iyo mata ni orto ino sorry tiko tal chuko na sa tiko tiko ndo na naruto tubutu ni kalasi sa ba edor tungo se sa tiko buti kongo Okay. iyo yen kaya karena be warak kay no so mer na warak me otin na Wala ko chuko. kon lesoningo mer nang kay lako na lot bo iyo Okay. ko kaya kasaraben do maksarangan na lot na mabula minggo sarangol saranga may nambo mer may turkin ni nambo
Oh, rede andono binaka. Klasa na so binaka na monitaro. Veke mdo na usori tiko ndo na bono ni bule budi Totoko sar nga Iyo, kay sana mbe kay budi be. Wala kay sila. iyo. Ero chico bitar sa tonga. Oh, rede. Oh, Iko no. sibinga baleleo sila, ento nangon sala ko na to na sana matau, sana boleh tengah bongko kan nortu sain na Politek, Ah, Pacific din. Politek. Pacific Polytech. Bikem to minusori, Mm-mm. santos chungo na bule na ngonongo, mondo na wara kami uchi manda na Iyo, lot korto sa buli tingo, erto san ga intake tal ko na ngona tarawa iyo. Ya, me kasa to kunya Se uliasi. ko Mhm. ko sa kaya bunway. Chico talchungan lebu talitu na ulutanga ni kalasi erto ofatakan na Politek. Oh, Ko kaya pakai ko raw ni so mga bakataki ko sa sarangan ni ko lakungan litoro mo soma mo bulikina. Iyo oh. Kongo ko kito biwasita chungo ko kona tolu na leso ni ko sa abandono ito na mati itu mena sa bebu kemiki na so mina kian duru duru na kian ngono buli. Hospitality and tourism, automotive and construction. Automotive construction. White goods Ah. repair kaya na financial literacy Yeah, white goods additional. repair, watakin na financial literacy, ero sa ambitalangan ni bela tumbuli, we? Iyo. Wow, Kaya man. ko kwento nando wa dur bisnis at siguro ng bisnis o siyang chukon sa bastivity na financial literacy sana ba karo ba tam bebata Bolivia ni kinoyer to may na Pacific Polytech. Dono saranga, eh? Oh, rede, satu ya na wuli, do tala pwede binaka tuku na uliasi, or to na Pacific Polytech, sa chuko talaga na to cost, bati ko rin soma, Kaya ka rin soma nga, Iyo. bataki ko mena nung ilabo nga, dono talaga rin na kam. Yang go, soma, siya ni somi, free. Siya ni somi, o na soma nga nung bondo-bondo, bat kina sa yung basa nga liw. Eh? Iyo, mo, sarang bortong batal sa kami nanro nga. Sana boleh kami nakungay na si mundo mundo si Mai. Nakuha Di na ba ba nito kay? tolil. Indom da ka on don naturang ay wasit tang bak menggo ka. Bakay Iya. bikima minasak tiku bikima minggo na form around ngani sekoya ni don babinaka. Sa Oh, tinga bikimunin na kaya na requirement so ni sa round nili sa ni nanu mo ni sa tawdo ko na ni form mo nili wadruma ni berto ibal bola ni kuto sa rangayani kuatal ningi bambeka se ni babata tartali ni kuto sa rangayani ni lisulia sarto no sulital ngamay na numuni afaleta. rede ay benak balik na taro. Benak balik na taro bikim ni na siya machukmay. O leya siya nagay siya tal menan dolo siya na madongo ni na ngwali chukmikin no na iliulio ni City Town Council, na Mayor o Felix Magnus. Watake naturang iliulio ni Politeke o Mr. Tawi. Mm-mm. Rito ro na siya machukmay na lomanindo na siyang talangan ni madongo. Di ba barong chukamay? Ano kay bitayan nindo na posta, menang kay baka detect men singa bat ka nang unay. Datala ka Bangun na biyo siya yes. kay, biar na barong. Binakabali mo kay na mo sulit na mo ngaw, naglan yun iturang mo sos talangan. Hindi na sa rabunuay. Kau tu cimbak ngani kau na be wasya kai 11 bak nangun tando tortumbak kino ba mama de sona ka. Yo ya indo nangon ne sang sutsar ni indo turba mama na be matanggali opportunity ndongol me bango. Ni santo laku wasi may bango ka beo chuko ison ndo ni veluta kero ndo marra vira ser batang baginto tanga viso so merakuti nga may non ramatu bale yo ni weekend to may nasa do kendo to ndo vina numirara ba sana may bango kento sana may wasya todo ko so weekend todo ko na ni banua ni kuni lenga na bibukin ko kasi na titi weekend todo ko yani
Ke baka tiko na nomuni kunru se nomuni baka tutumbeka o ni na numa me muidin baka kina na I mua ningi wanga da ngol tu kina ngoka ni kuni ni kakwa ni langata how do you say, don't worry about expressing it or showing it. Ni warta ka mana lumunin di na tuto kung brata merraw ni kimamingi tali mangi takaya ni kinababina kaya duan na sala ni vivu ki around in the Dovatikina, around in the Marwatikina, and have Fiji become the way the world it should be again. Isa, wow. Mundo, barabin nakapakalebulo yasi na no mundo yalon di na bingarabi re tambangwani kemi marotaka na no bingarabi marotaki ni o mata ni songo berne tambangwani na nondo bano ibiti ndara kambimbi mera retu mena tambangwani la reda ni chukundua era reda dake era reda indua sule na nona ngona kena nona yau me bibuke apakang bibibera na tambungan niya sa kani maraw ni signi kuha nakasama wasia tonggo leya sinabuli sala kachungo sa siyang wala nga ni tambungan sa oir talang nga ni tambang kasi kara sa waka watim beka sora warong tung mina Yep. kuha ramar dini bale so naturang ulu ni bale sombek talang nga sarabaka mo kumbundi na tumbek na bale sa tunon na Stevie Kitty, this is your time this is your Yes. time to Hindi na shine sarabunway. diba Rabkay? Hindi na sarabunway. Ah, Nontongonongoka. Nomuningaw na, nontongaw na nda sangat takian sa ren, da sangat takian sa ren. Kuatal ningi ba berber. Sakui sar. sakui, Doon saranga, Betul saranga bertominan ronga, sakui. Vinako bakal levo Sakui. na. Vinako balik besar nung kuweka, kalau nggak tuh cukup nung sasanga Simnawan na levo kay tinatap talo nang kay nagsaka. siya may kina to nang kay tukul talo beralo ini pun merang kay siya matalmay, Kalau nggak tuh chiko. Daw na babinakan. Nagsarwa levo nuay, nagsarwa levo. Kalungata, Naka, naka, matawalay. Wade, nako ngalevo. Isa. Rong binaka na vitala no bat ke no bulan to kai en siku binaka ni ko le ya situ koro en no na sam sar chungo ko may na mandi may suwa en no na mata takti ko na no ra garabiti ko ni tambangwani. Dola ka na libu ni type mata ng garabiti ko bakate ko ya na no na may bang mata na bita na mata sa oti na bukni ben garabiti sebus pro sa kanimang round ni sa Deo men na pingarapin goberto na Pacific Polytech sa tikbuntolong ko na buli. Buli na tuloy wasi ko na hospitality and tourism na tikbukit ko na kalima ni Oksita automotive batake na construction sa duro talaga nila na white goods repair batake na financial literacy. Kani matay na hospitality and tourism wili na front office housekeeping batake na restaurant kani non garabi na balikana automotive engineering panel beating and painting kaya na construction block layer tile layering cabinet making and plumbing babi ni binak sarkin baka liberto na Pacific Polytech non to sulia wale to nanguna kaya non ra vito kunin na nasino town council binak ba liberto na bilutaki na tambanin ni nasino town council kaya non na bin garabi talaga non na sulitukutiko na turang wekangu o ulayasi ti koro. Pinakbali sa Romulisya mo may alang total singa sa tik mo matandar to nang sulit ka naman natulong naturangan ko menda may bitalan no kay ti ko talo sa nanom ni taro ninggay bitar taranga may bikem ni na tarong tuk men address ni Buli and Pacific Polytech kay Suba ti ko na lot 1 Comabe Road Enambua. Lot 1 Comabe Road Enambua. Ni giren kina ni sew ni ngol sar nga ni leki ko tumikina nanong ni fomo ni pakalawena. Pinakabali bikim doon na siya batik may tebi ta kawanra sermaya na doke bula binaka mutumbula may baranse bula binaka nai rawava pinakabali mo na siya batik may totok na bito kunye tikumay na nanta programo beira na itabongoni kir talaga ni tabanga sir nga dapat tiko na bibo ko sa pamariani nakabali sara na muli sa mumay ni kalungan tatiko ni mata ko mata